Pozdrav! Filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime filma iz 2020. godine nazvanim Lethal Seduction. Obratite pažnju na spoilere. Film počinje sa dva lika, Markom i Walterom. Oni zajedno razgovaraju u autu o curama i kako tinejdžeri trebaju da se ljube. Walter okuša svoju sreću sa dvije starije žene u autu blizu njih, a one ga iskuliraju i odu. Mark se smije Walteru, a on se pokušava odbraniti. Walteru također izmiče i nagovještaj rođendanske zabave iznenađenja koja se održava u čast Marka jer se vratio kući. U sljedećoj sceni Mark je stigao do kuće gdje mu mama Tanja donosi tortu i kaže mu da puhne u svijeće kako bi zaželio želju. On odlazi da se presvuče i kako izlazi on vidi svoju simpatiju Melanie u bikiniju kako ga veže. Ona ga pita za pomoć, ali tu naleti njegova mama koja mu kaže da on ide dole. Dole, Markov očuh uđe sa njim u konverzaciju, ali ga on uopšte ne sluša i razmišlja o tome kakvu je priliku imao sa Melanie. Walter dođe do njega i napravi plan kako da isprazni kuću Markove porodice, pri čemu se Mark složi sa njim. Njegova mama mu govori o tome da moraju ići u crkvu na otvorenje, te onda to Mark iskoristi kako bi izbavio roditelje iz kuće. On odmah pošalje e-mail Walteru da dođe sljedeću noć dok Mark postavlja stvari u kući. Sljedeći dan Walter dođe zajedno sa Melanie i njenom drugaricom. U međuvremenu Markova mama je napravila aranžman sa starim prijateljem da čuva Marka, pri čemu to kvari cijeli plan. U marketu Mark uzima neke stvari kada mu pažnju skrene žena u srednjim godinama. Ona priča o nekoj mašini, ali on samo gleda u njenu figuru. Napolju on je opet vidi i ona se predstavi kao Carissa Kensington. Ona ga pozove da dođe i da joj pomogne da popravi mašinu koju je kupila nudeći pare za njegove usluge. On rado pristane. Dok popravlja njene cijevi ona sazna dosta o njemu i govori da želi testirati tuš. I onda ga pozove da joj se pridruži. Njegov puls je ubrzao kako je pokušavao uhvatiti dah od ovog prijedloga. I onda joj se pridruži. Oni se počnu ljubiti i zaljube se jedno u drugo. Sljedeći dan Mark je izrazito sretan, što zapadne za oko Tanje. Odmah odlazi napolje i kaže Walteru sve o tome. Kasnije te noći on se obuče, ali ne govori mami gdje ide. Ona mu zabrani da uzme auto, ali je šokirana kada sazna da mu auto uopšte ne treba. Njegov spoj sa Carissom prođe dobro i sazna još više o njegovom životu sa kodiranjem u aplikaciji koju on pravi. Ona mu ponudi jednog prijatelja za pomoć. Kada je Carissa otišla u toalet, jedan čovjek mu dadne upozorenje da je ona veoma loša vijest. Sljedeće jutro njegova mama sjedne sa njim da popriča o njegovoj nedisciplini noć prije, ali to ga uopšte ne dotiče. On ponovo napusti kuću da bi otišao da vidi Carissu koja mu kaže da je može pronaći kod bazena. On je zadivljen veličinom njene kuće i sazna da je ona udovica. On joj maže leđa kremom za sunčanje i onda se ponovno krenu ljubiti. Poslije toga Markovi pokreti postanu još sumnjiviji, što navede njegovu mamu da mu prelista kroz mobitel jer mu je ostao u prljavom vešu. Ona sazna sve o Carissi. Ona joj pošalje poruku preko Markovog mobitela da dođe na večeru. To veče Carissa se pojavi na iznenađenje Marka i upozna Tanju. Večera postane neugodna i samo kratke rečenice idu oko stola. Carissa spomene Markovu aplikaciju za koju Tanja uopšte ni ne zna. Carissa govori kako bi Mark trebao preskočiti školu i napraviti dobru karijeru u ranim godinama. Ovo ne prođe dobro i Tanja izbaci sav svoj bijes na Carissi o njenoj bezazlenoj ideji. Tanja doda da je Mark suviše mlad da pravi takve odluke, ali Carissa se ne slaže sa tim. U sljedećoj sceni Tanja se žali svom mužu Randiju o Carissi i napušta ga govoreći kako će ona imati loš utjecaj na Marka. Izvan kuće Carissa kaže Marku da bude odgovoran čovjek i on se njoj izvinjava za reakcije njegove mame. On poslije odje i počne pratiti Carissu do njene kuće. U Carissinoj kući oni se počnu ljubiti u bazenu dok su Markove ruke zavezane za prsten bazena. U kući njegova mama je zabrinuta i smatra da bi mu trebala dati više privatnosti. On, poslije toga, nađe detalje o smrti Carissinog bivšeg muža. Sljedeće jutro u Carissinoj kući ona sugestira da provedu dan na plaži. Kako pričaju o tome, Carissin alarm zazvoni i sazna da je to Tanja koja je na vratima. Kako Carissa otvara vrata, Tanja i ona uđu u žestoku raspravu, gdje Tanja zahtijeva da vidi Marka, pri čemu Carissa odbija i zalupi vratima, te pokupi Tanjinu košaru voća. U kući Mark pokuša napraviti nešto što bi nosio, ali zapazi pištolj i odmah ga ostavi nakon što ga vidi. Poslije toga Carissa priča sa Markom o tome da se on useli kod nje, pri čemu Mark to odbija jer će on uskoro ići u ljetnu školu. Kako ona ovo čuje, ona otkaže njihov odlazak na plažu i govori mu da ode kući svojoj mami. Nakon toga, Walter dolazi da ga pokupi i ispituje ga šta je sve radio sa Carissom. Mark misli da je trebao prihvatiti njenu ponudu da se useli kod nje. U kući, Tanja se i dalje žali Randiju o Carissi govoreći da je zabrinuta za Marka jer misli da je pod utjecajem neke opake čarolije. Na to se Randy nadoveže govoreći da se ovdje radi o kćerima grčkog boga i sirena koja su poput stvorenja koja iskušavaju mlade mornare.
On onda posavjetuje nju da pusti Marka da napravi grešku kako bi mogao izvući pouku iz nje. Tanja se ne slaže s tim. Poslije, Mark uđe u video poziv sa Carisom i izvine se. Oni se dogovore da se nađu sljedeći dan. Melanie dođe u posjetu i Tanja je pozdravlja i njih dvoje onda izađu napolje. Njih dvije hodaju zajedno, a Carissa ih izdaleka vidi. Kako se Melanie vraća u svoje auto, ona biva napadnuta od strane Carisse koja joj prijeti da se više ne obraća Marku. Sljedeće jutro Mark zove Melanie, ali ona se ne javlja. Tanja poslije odlazi Randyju da mu kaže kako Melanie i Mark mogu ponovo biti zajedno, ali on je prekine i kaže da pokušava od sebe odgurnuti sve one kojima je stalo. U međuvremenu Mark nastavlja zvati Melanie, ali ne dobije odgovor. On odluči da ostane sa Melanie i da ne bude više sa Carissom. Nakon toga Carissa dođe da posjeti akvarijum gdje Randy radi i kaže mu da budu zajedno. Kako ona to govori, on naglo promrmlja da je ona sirena i kaže joj da odi. U sljedećoj sceni Walter ide da vidi Carissu u njenoj kući i da joj prenese šta mu je Mark rekao. Carissa uzima nož, a Walter pomisli da vjerovatno pravi ručak. U sljedećoj sceni Mark ima video poziv sa Melanie, ali ona zvuči nesigurno i brzo prekine poziv. Nakon toga Carissa zove Marka da mu kaže da je našla prijatelja za aplikaciju i govori mu da dođe. Kada je on došao i prezentovao svoju aplikaciju, čovjek mu kaže da je njegovu ideju već neko prije prezentovao, ali umjesto što bi kupio njegovu ideju, on mu ponudi posao u njegovoj kompaniji. Mark se pripremao da izađe, ali mu Carissa ne da jer govori da želi da proslavi njegov novi posao. Ona ga poslije prevari da gleda u drugu stranu i onda ga nakautira flašom. Ona ga zaveže i probudi ga kako bi vodili ljubav bez njegove volje. Sljedeće jutro Tanja se budi zabrinuta jer se Mark nije vratio odakle je trebao. Ona zovne Waltera više puta, ali ni on se ne javlja. Carissa počne da muči Marka sa oštricom i govori mu da bude tih da bi sačuvao svoju energiju. Vjerovatno je trebao slušati onog čovjeka iz restorana. Nakon toga Tanja ide da pita Randyja da li je bio u kontaktu sa Markom i kako, ali on kaže da nije. Poslije toga Carissa provjeri Markov mobitel i vidi da ga je njegova mama zvala. Pa ona njoj napiše poruku da dođe po njega preko Markovog mobitela. Tanja odmah ide do Carissine kuće i naredi joj da joj vrati njenog sina, ali Carissa želi da razgovara sa njom. Poslije toga Carissa natjera Tanju da stavi par lisica oko ruku ako ikad hoće da vidi svog sina. Carissa ubaci Tanju u istu sobu gdje se nalazi Mark i kaže joj ili da upuca u sebe ili u njega. Randy onda pokuša da dobije Tanju, ali ona se ne javlja jer je njen mobitel kod Carisse. Ubrzo Tanja shvati da je Mark hladan i da se ne odaziva na njeno vikanje, pa ona pokuša da ubije sebe da bi ga spasila, ali pištolj ne opuca. Carissa uzvikne Tanji da se mora čuti pucanj pištolja prije nego što otvori vrata. Tanja odluči da oslobodi Marka lanaca sa pištoljem kada Carissa otvori vrata misleći da se Tanja ubila. Tanja je onda napadne i nokautira je. Nakon toga Carissa ostane da ide za njima dok Tanja pokušava odvući Marka kuće. Randy se pojavi tačno na vrijeme da ubije Carissu. Odjednom Randy čuje trzaje iz kutije pored njega i ide da otvori da bi našao Waltera zavezanog. Oni onda odu kući i u sljedećoj sceni Walter pomaže Marku sa koferima jer on ide na koledž. On se pozdravlja sa svojim roditeljima i odlazi. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, ostavite like i hvala vam na gledanju.